A zimu znači nekako trebamo popuniti baš nekim ovako manifestacijama jer ne možemo, znači nudimo ljeti kupanje, paklene otoke, ljepotu, toga nažalost zimi nema. Ali ima isto tako, znači mogu se napraviti te manifestacije jedan put mjesečno, dogovor s gradom, pa recimo ovaj Peškafondo planiramo možda i produžiti 3-4 dana, tako da vjerujem da da, sigurno zimi se može raditi. Čast i zadovoljstvo mi je pozvati vas na 300 godina Alke i Velike Gospe. Ako možete, bilo nam drago, kao što je gospodinetić domaćin nama, mi ćemo se, ja mislim, još bolje odužiti u Sinju. Hvala vam lipa. Vidimo se. Kako možete vidjeti na mene, ja sam u kratkom majicama. 11. mjesec, toliko je ugodno i lijepo da ne mogu to vjerovati, tako da jedva čekam ta natjecaj i da nešto lovimo, da možemo jesti. Ima jedan recept koji je vrlo jednostavan, lovite lignje, uzmite dasku, nož, režete i jedete odmah. Sirovo, ovako je živo, to je genijalno. Samo ne može svako to jesti, ali to je i najjednostavnije ko se može, Japanci to dobro znaju. There's nothing like a morning bite when the fish are eating well, or a new crankbait that's running straight over a rocky ledge or a tree that fell, a new shiny boat that I can tote in a lake that I can find. I wanna go fishing, that's what I wanna do. Yeah, I wanna go fishing, that's what I wanna do. Pusme sad. Daj. Epa! Aj, golubi. Como lo ves? Pol kante, 2 lige. Bravo, Žiko. Joho, panjenka! Ej, ovi su dobro vatili. Alo, ej! Ti ste ovo kupili, alo! Alo! Je imao uspjeha ne samo s ovim dezertima koji nas čekaju večeras, nego i sa... Da, do Hvara se bilo teško probiti jer je bilo nevremen, ono je bilo već prije, ali za Peškafondu smo uzeli si vreme i došli jer je bilo lanjske godine isto dobro, tako da smo rekli da i ove godine dolazimo. Ja sam uvijek tog mišljenja da Hvar je najatraktivniji toga. Tu dolazimo već 19 godina i najljepši mjeseci su mi 1. novembar, decembra, maja. Ono u leti, to je sama gužva, ali ovi mjeseci su najbolji, sigurno. Moram to reći. Da, bilo je nešto, malo smo ulovili, ali više je druženje, više je zabava s prijateljima, vidjeti sve ostale. Dugo se ne vidimo, recimo, pa se tu možda nađemo. I nagrade će im dodijeliti Dragana Gospodnetić.
that's what I wanna do. Yeah, I wanna go fishing, that's what I wanna do. I have to say that Hvar was the home of organised tourism in Europe 146 years ago, and the early tourism was based on winter tourism, and that's something that we've lost a little bit here. Everyone makes their money in the summer. Overall, I think it's a really nice time to visit Hvar. The crowds have gone, and all the heritage and everything is still here to be enjoyed.